tabung na high court sok peka ani advocate jai dikat am pogoi thanga kufur number aboke code number sarkarong no kirina nangya phung kam jatono haino hai ani channel lo lamsogo ang actually high court thangjak block khailia thangbuzra ang taisat office of phaijak tam nike ang ani id card ani advocate ja id card am pogoi thanga abu kering kangke jeng high court bising habi me ata am bagi ang office of phai tabok nanani phai tok taisa ang tabung high court sok peka tabuk ang kisani juta police khenai ang actually nogo police khai malia ble juta police khai pe mani pore ukonai di kaham ka high court sok pe khangke no juta police khai ka juta police khai pe khangke cha nang pe mani pore mane court bisingo thangsanai ta norok nai tongdi ang tini ni video norok na phunungano ang kodo sok pekha kodo sok pekhano ang naisingma tongta tamni hingke ani je matter tongmani tini abo tapfano listed ngya ko 2:30 rago hearing ongano ani matter high court tongti tino indicate no hino naidi kufur number aboke code number je kesak number nungmani ei abongke je matter tabuk currently cholai tong court bisingo omai board kabangma jaga no rijak tamningke advocate ok jesa jaga ongphano brok mane nai manai jata brok matter tam ongongya anike code number 43 wo 81 cholai tongo aningke 49 matter ani ulklogo norok nai tongo no obongya court mangsene obo joto court mangse tabuk lunch break ongkha chini matter lunch paise khana senai angke lunch khailia tamnike ang nogono mairok chai pheka je coffee chimino pai nang khata ang kisa kam nangi phemani Delhi High Court ni bar association no office of keps kari tam ningke tabuk lunch break le brobu lunch khana thango ani matter of hearing ong pai ang office thanan sigang phainita tabuk keps kari ke ba High Court ni je member of kaham decision na ka tamning ke je tabuk norok signboard nungmani abo actually handicap rong ni bagai special parking jaga se handicap ung yang ke borok parking khai miata je handicap chimino borok parking khai mano oro High Court tamni khai ke kaisa Delhi Kalkaji mandir hin tongo a Kalkaji mandir no redevelopment khainen bagai je slum borok rok je a area wo tongmani government of kuno rehabilitation rok yabade brok ni nok demolish kharika dusu policy wo sijak tongo je borok ni nok sebenani sekang government of rehabilitation mario rehabilitation dia ke abo illegal ke brok sabai semaya je government agencies
brokni illegal action no challenge khainin bagai jeng tini Delhi High Court faijak tabuk no chini matter paika jeng tabuk officer thangi tongo aboke ani dol boke Manipur ni bobo High Court Supreme Court of practice khayo jeng kini no bisi court thangai ekdam relay jeng bang chin ti prasar no abuno kachana musugo je government rok brok norok ni jaga lama tangna ni fano nai tokangke norok court thangai abo stay dor nai mano ketai norok rehabilitation nai mano ta sarkar no kirina nangya brok mane chayang tokangke aboke cafeteria je lunch khai ko tamni ge chini matter mane court bisingo naising tonguni bagita anytime matter khai mano tini court naising tongsra odek to matter mane interesting matter mane hearing ong kaisa case in sawono film director mo film rokstamka tini film public no renan sekang tamma khai ge kaisa review committee ho bini film maruta a review committee pass khai ge se bini film public ko khai mano haifano botam ka bini film no brok permission rilia tam ni hingke brok sauta obok brok communal lang thanai am bagai jeng permission rimaya je bo samano kono judgment chekna niya because communal lang thanai abo kaisa ekdom control issue thanai country wo chini sandwich lunch khai bai ani dol bai jeng chini office thangi tongo tini kodo Air Force ni medical director brok pojonto ringjago tamningke kabangma pilot no brok kaisa medicine ang saimi ta medicine a medicine chawi brok no test khaikangge brok ni positive phai thanguta unke brok duty wa thangi meng thango Orono ani video matak sinai ang tini tabo 7:58 bazai tongka 8 baje na naika je ani video nai tongnai rongno belai keno hambai norok nai tongdi norok subscribe hedi like buri di hambai